Frau Shishi. Oh, Miss Flo, yeah, but your mommy wants me to hear some of the buy. If you're right, Jerry. Frau Shishi. Frau Shishi. Hey! Obesamidino. Mmdia ko shortage. Edi asem. Oh, Frau Shishi. Frau Shishi. Me pa ho hihyo. At least, Miss Flo. Bro, who say mommy what's in it see me no masem. Why? Frau Shishi. Me ba ya mamba ne bone so. Miss Flo. Enfum so nti na me ba ye. Me fom so bia me blondie kasa wale mayo bia. Frau Shishi fa che me what say. Miss Flo. Enye se bia boa payo. Anase bibi sa. Kasa me kasa chire wada no man kasa ni ye. Nti fa che me what say. Why, Frau Shishi? Wan so wan kasa ye. Na wo efiewura yire mu a. Metukon ya kwaba no wanu aduane ama me kunu. Se woni na me bekan e wotutu me ho ama me se bronya akokọ. Sa na akwala ye. Sa na ba ya ye. Ho na chiro efia anu sei. E wom se ye ndode. Nanso so safa na fa nkan che se abanteso fo me fa nko. E wom se me ni fia fo ye nkan na no so so nche se me beja me kura ma ma wo be sofi no. Frau Shishi. Wo kuna samu a wo ken. Hwe enye me intention enye ma adwenem kro se me pe wo kuna na se bibi se yo. Anka onu aduane ma. O debitie. O tu kwan sa no. Na me mpese obekwa abonten. Akwa akodidia mu wo hu oba foforo bi no waso ni mu. Me protect na ma wo Frau Shishi. Me di no enye Frau Shishi. Menye frafra ni. Eye shishi baby. Eye Frau Shishi. Eye German Frau ni German word. It means Mrs. Ah, okay. Near me title. Oh yeah. Unse when you aje wo wakomem. Unse me ndwe ho adwenbone me. Frau Shishi. Frau Shishi. Enti mesra wo kunu de ne de mesra wate. Ndwene ho se bia me blonde kasa wale me ji wo kunu why me nyesa. Eye. Wakamati. Oh, Chaso. Danke. Ono ye hoye. It means thank you. Welcome. Frau Shishi, wo wo ka se an ye fie ha me ne nkofo gina. Enye sa Debbie, me nka se oni nkofo gina. Me si efie ha na ye wo no. Wo ya ahohyehyɛ. Ena na wo gina koti a. Ade che na wo gina na afo. Enu nti no me ha ahohyehyɛ. Ena wanso me so ya ahohyehyɛ nipa. Wo gina nkofo da no. Mantwea koti ane na afo. Me mpedi pa wote sa me ye worry ni ba ense se me ne sujafo di agro ekodu sa extend ena afesu me kunukura hu se me ne wudi agro ne bubefu sansa wo ya ho hyehye na de wo ye wo fie ha no se me kru sport wa obetu awia wa brensu oto Frau Shishi na se wo kunu de okita me se kosia o se ye Frau Shishi de me di wa chia me ka de ni kwan se me kasa wale me ka ye Frau Shishi me pa se wo kunu de wo kasa mitie because at least ono na ne honom na mabeje dan ya mitim so se me di buo a ese mano what you see ye ne wo see free junction we so interest passing ko junction we so wo so re na junction we so na pese me wo to me na wo chia me na me giso a enko junction we so bi Frau Shishi matse me ni problem won se Germany abrabo ni nti no ama me no eya na entokwane ne yema bi ensem fata no eya me nti honom ye nyesa nti na me hu obi ya na me kasa ne ho aha de yedi kuratwe yedi atenie yedi emunamuna ayaka yeduane e wo Ghana ha ti so ko obi kunu ko no aduane ma na obebu odua wona obetwe kora eti sho ho ye me ko dwoma ba ya mun sacha Frau Shishi any of Wiedersehen wir sehen uns ye era me ya oboni be no pay na wo de chew pa ba na masom sisi a na wo ama me ankwansa na wo sani atende ese de agu me so me na wo di matam sa de fie wura yire wuradia Frau Shishi minti watsem de biara da na se me kwase ma wakamate ni Frau Shishi wanti asie eye German word me say bye ni be say hu ye hu biem na aka na say na me say tschüss auf Wiedersehen Tschüss auf Wiedersehen wir sehen uns Tschüss auf Wiedersehen wir sehen was aber Shishi ya ode Tschüss auf Wiedersehen wir sehen uns Tschüss auf Wiedersehen Tschüss auf Wiedersehen wir sehen
Ons. Okay, because you mama. Mate. Baba na ya Kevin. It's not make catch yourself for she bro who say at least na me blonde kasawale men church level kasabi what say. Mate. Me kwa ba. Okay. Ovide. Bieze nonsia. She. Ovide bieze nonsia. Ano so ya hwan dia. The bear say you be hu ye hu biem. Ayo. Abai. Atom. Kasa what na odi media agro. Wa. Me hye adwuma ma.